Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Kaseng Samla Holy Cross Parish Mauken Ro kalapun kut ya ka annual convention ka Bahnriu kablalong habalang shnong Pingwat East Khas Hills District. Kamat puson jong ka annual convention kalong Henry Jar kiba kirmen hautrai kin sa yo abor thamai. Kin sa say thap niang ban her shadrong kum ki pukni kin sa mare bat kin om than kin yad sa yad Henry kin om luwan. Isaya lenong basaw phau dokot life away. Ya katay ka convention parish ka bajupulong Shisian Arsnem, ya ka bakaseng samla ka julum juken show ki khun samla, banang plung ha ka jinged ha ka jingyalam ki nongkit kam, ki bakentup na do president, samla leading star ksyar ka samla kelaman, suting bat kirkhot, kham tam u parish priest, Father John Balan CHC, but u Father Sharon Pius, u spiritual director. Ka convention samla parish ya ka balasdang na do ka khat new tarik bat kutno ha ka khat khandai tarik u ka la Lincoln. Hasngi khat do ka convention na pelong ya ka mas bakhun ya ka ba pinbenta da usok blay kit bok khong remai balasunran da usok blay John Balan parish priest. Habakut ya ka convention ki samla na kalyang kaseng samla ki ay ka program pensyong blay lingba ki jingshat ba ka jingpun ko purom ya ki samla bat ya ki lingdo nong sharai ki blalam lenti ya ki samla. Ha ka ba ka Dr. Amanda Pakindeng kurim u MLA ba bantay dor lingdo lapun kutno ya ka convention da ka jingpin her ya ka lama da u parish priest bat ka jingpin na ya ka convention ka bahnyo ka bansalong house nem arhajar arpnyo Hasop district kali Hasem. Kaburam hau pa brau kun hau mensin mapun. Yani robin pindan buram manakapor. Kaburam hau pa brau kun hau mensin mapun. Puji syukurlah. Mi ublay unong panim jongi. Ubayay sa bangi barbo.
kumba malaong ngan yaidon ringkat batpi melabat kenra yala kakula bandon ringkat dan bani kikun samla jong kan kaparis kedemi kila yoi kila saki ya takajindon ringkat dan kujumi nadu kesini bagi pemflek ia kani ke program kejumi na Lenong kebasan ketot iwe dadan hadusan. Nemar kata habala penman hok yang ni daga jingye. Nilai sup badu blay dan bau terai jongi uji sukres. Dan ba jongu nilai jawab yang kene ga jingye daga ba ni menta. Ba ni shatmen haga jingmen menyolen ya keburong bublay. Om tang kata nikmen ru haga jingjinja daga bangitep baga jingjinja kapenmi ya ga jingyasha satar. Baga jingyasa satar kamensim rangba baga mensim bat kajingkermen pat kan nam penbabe yani nama kajingye jong play kadamyar hakadono jungi daw mensim bukut yaw ba laay hani kani laktin jong try pen babe yani namar ke jinge jong blay kada mel haji dono jong daw mensi bakut dongin ya duai hap dan joni ya kejingkan mau kejing syak sidang joni turang ini banturam ya kemet bagas nam joni kenang bang ini yo berbor ya kisok jong kejing suspa me ba em bar basisam junam la junam
kaburam hau pa do ko na musim khoi ini rom penan buram kapor kaburam hau pa do ko na musim khoi ini rom penan buram kapor kaburam hau pa do ko na musim khoi Jika tiba keberadaan bentalang dokumen ini, bila ay siguro nagkinikan ang tatungikon sa mga. Yan harap John ilay pamsim jungi, maibay ibang ikpa, iba ay tingkasan barbar mo. Kulay siguro, kadar, kulay siya termo. Lalangi doon sa nil, nagpakapor, Katistrexom sungi lembaga board jang ublay yang ay ngu yaw try ay ngu yaga jingyada jang kamaria te suti nagbanta ki dan hani kami bero tamangi ke mana mesti tamangi layo iya kasih tak ada kaji kerja jang ublay mula dan ketom teman kita demi UAE. Dengan itu play, jadi bawa penyaja kenega program yang ikut sama kita ni, hantam mele production, berapa yang kenega program youth convention. Jadi pada kita ni dalam kalang yang ni, Jesus. Jika kublai ke jonggu kalau penlong ini ikut sama. Jong kene kaparis ke jadi katne bagi jalan krui ikhlam kbilati bakat ne kisamla kipoi ha kene kasi Henry dak jingker ku blai dak jingir iu blai kata kami ke cup cengi ke benta kiim ha ke jing do jingkerman kai ke jingim jangi ha ke jing do jingkerman ke balai ke petpoi ikut sama jangi sya ke jing do jingkerman kadai ke jing do kam du jam ke jingker do kam ke jingker do jam ke penlong iki samla ke jangi bakin ngop hasibun ba ke jing pensoi jaka ke partai
Ada yang convention ke Bansalong Arga Opinio. Mending ngelasu ai jing ikai ba jadi. Dapat nga penpau ke jing sumu ke jonga ya kini gi kon samla jong Paris jong pi. Haga ke jing elam jong ba samla cleaning sta. Kini gi isi baro numpala penlong ini kumni. Karena syok cit mesin hem, nah, ai kejengkit wakil wiang naga besta, kakam ke bagi nakre, nane semat, mencang akan benar, ya kita convention kapan sawan house name arpo apnyau, kita ke convention kan lecca kajela kriasen. Di Presiden Sekretari jong kejel is semsamla jong TSN jela jong Argentin, I could play yaki sensan la baro, but ya pi kimen di para senang berjentai kilong keme kilong kupa, kilong ikan kaseng balang, oh gak sensan la baro. Argentin yang done man keren ya kemajong pi mentah, yang sobha ba isi membar baro kalai mon nyanyi ya kejela jongi ban wan raya ka convention kapan salong hau ajar apinyau tenga wer na khot sno bhayati iwai pai ilong keme long pa isen samla ikna khulung barit baro bapinyawan sno bha manya ban shongshit hasnong jong ha kajala jongi kumba piwan mentang ni te ngam dapun kiten namara khnyo mawin na dukat kata nadu menem singa don kata ka jing singa pa mensiam nga ong wan iway kon samra jongi nga ni kwa wan gen ka convention hajala jongi ti ong nga em kan salit syam sawar te nga singa kumpa ublay singa ya ka jing ong jonga mo banga long wala nga long kadang kena andre